Jepang mena banin pausa keso Delhi President Zong ko dong gating nom na lai na pakka kop nom na lai na chana nghe cậu mà ko kop til ka dong gating chuban ta le sang boin continuation hin bolin tin le audience ho jong do nom na nei wa le ji tho ham sai tho men anaki gong min lang Delhi hi capital a hi to kilhana hi political strategy jong a hi in chula environment jong hi narrative sim na dinga phata a hi to kilonin case of Delhi president pauza ku no alam kaina in protest jong izanam khatwe ni ke bolin chule press conference izanam khatna ke bolin chi observation ke boldan hin political capitalize ke bol thei lewin kamu in chi kom kala hin ko bin IPG pinta hi heta banga ha sata a protest ki bola press conference ki bola capitalize hi lam ka hona bol thilo ham na skala hi hin bol tin sta le e protest ki bol ho hi ati sana tu azong hi protest ki bol ding azong le in langa pana order ki muwa bol hi event ki ti ho ta ban tu masanga recently up Delhi azong so apart from bi ki buya hi in cha cho ta bang hi su group langa a hi tiang cho het hi in o min hi jong le ground reality kin ke he point hi chot da bang hi EPT face bol do ham civil society organization ho hin he chi te ni hi khu khu min achom lamin he hin sei pi le ke pa min te cái bà anh cho chú bây giờ hung lụt mà sang chân kiên rong referendum thu chân đeo hakana sen cái ni pi cho cái hậu to cái bang thonin bây giờ được chân các din một hơn các din đàn hơn anh ấy cái tụ chặt khai à hi yong hiding in cái gen cái ta san này he cái sut bangin bible la set your house in order akitin nên sung cái xem tụ mà sen on in sung cái xem tụ lâu piu va e ho ko ham inu ham alam gai pa ham lam kai ding ele nu la pa to cha te ki thua cha te la khalini ki thua demand bol ham au sapu ko ma ele koi ko ma ti thei lo wa e demand mi ke het sa ke gur di ka sa pun enge atina ta ka democraticness ka chu ke je si chu ila awa hele mi pi lam kai dinga a ke je si chun people's mandate or like people's legitimacy de na achu hichi referendum cho ake choi ding ka demanu chi he ti pa hichi pa cha democraticness chu ka de a hoye a hin a alut jo na pa chu e ho internal issue leadership lang pa zo chen referendum chu direct ki bol han lang ko yo chen e li no le padan ti hung hi zo le referendum chu e ho context a hung hoi zon te ti jo ke se hi in ka ke pa chu tham question te ki bang pon tuin Delhi ta ta he press conference ele protest tam ta ke bolin government na kola alut po ne he aki he thobe ni ve thum ve chana ke bona jong chana hian central government khut na kola lut te hi jong le in langa emi isate kinet na dai down lo na ding a flame na jing ding ben bolo hite tin hi chi chu kinet na kan bol jing wa hitaye kyo yang ka kyo he ka sei ba chen central government kula lut lo he in langa emi te ho be akinet now a flames jing na ding thei be a hi le a phai tia chu kinet na puma chu chu ke bol jing a he me ne he a hen na hen sei bonga chu he tia ke bol jing lai government comma demand a ke bol government in a hin za da na ham pressure pi na thei ding din mun hoi pen democratic country a chu ke bol hin a del hi mong chu masang bonga ki zot the yong hi tapun sit in protest ngana ke bol hi in ke zot dong chu ke phallo hi tan it is specified area new chaka ho koi group koi party yong na chaka bo ki phal hi in ya chu violent hi lo hil democratic ta ke bol hi in e ja chi democratic space ke mangcha government pressure ki pi hi in
HGR e hong ka jing wang chu di mong lo he warning hong ke bol mala ala bol hi un team mala anninga sume pi wa funding e pi wa bol ta ta e ning su wa hilang ai ki ho ka ki tho jing wa police in e ma na ding chan hi rang le ki cha lo he ting ta sai dinga le ka sim lai thiam jin lai ki hi in ho ki sa lo he job apply na ding hen lang aban sim na di hi jong le kanam bui lai hi in hi che be kanam ma dia tia he ki phal jing ke personal link ke se le ki phal ngap cha jing ke he ka se ye ku ki in pi delhi pa te ko ma jong kanam ka ngai lu i ka ti in thu ta hi phot le kanam ngai lu ze in ku ki in pi ko ma jong na za daw ka se kha thu ta hi phot le cha ki dop na ding ge ki se dong ka ting fir ki se dong ka ting jail lu na ding ge ki se dong ka te provided it is truth ka ti he ka se bangin ka mu fir ho ka sapoi I'll face it en hilanga in langa ute leader alin lang organization lin ta ta ene hovin trade ne ki bola elo le ki to so lo chu hoi lo he ewa aki tha se pon ki bol jom jing tho tho ding a hi in tu chung wang hi protest rally ho hi tham khat hong ki minimize jap tan tin ipiti ham khat hong ki bol ki on tu azong ka sai banga seminar lang conference lang hi ko gong win delhi a he so pi ho so pi langshi si ti tau na so pi ti chu chi pau tho lo ho long hop te ya din hom chi hom te ring ti na hen seminar la conference koi concept ki la hi pon whole conference ti am khan he ko gong wen ya ka se ban ni lu na ki boarding hi in hi chi loi le pai u le nau te ho to din hom na ding a jong khat a hi ti chu ka se do nom hin tin a belin ga ki se ki le referendum wang hi ka se bang chun alo le a ki se bang chun e ho internal issue ka a referendum ki bol le ti chu ka din pi khat he ka ki pa e bảo mày na tôi giảm ta pu gin ra xong ahung lúc nín cái bảo lệ jingin ban hi sang boy anh ấy cái số ta hay là sang boy ban hin chấm lệ cái bảo mình Thank you, David. Puginza part ipi diu tolana manin si ipi diu chu thu tampi discussion kana ni avin referendum chung chang tu a KZC te lungel in si han lang abane home ministry akona you di money ball he reject accept the loading he ti hin chi hi amin ta ta wa mai lo wa ipi EPR to direct open ta acceptable the loading hi ti chu gio aya ko na ai mu chu hi chi hi reason behind no mai lo ai la acceptable the ta ta lo di ham chi jong chen se ti wen lang aban le chi aban hi EPT kal sun di ham ti jong hi KZC la di na NCP la sun pan te pu ginza ipaw me tuni zoom meeting cho kong zau thai lo ding tia ka in sei wangin moderator pon nasata request bol den cham khat kong logging in aji cho me het tam do net mai the zan ha chen in hong kibulu in ka to hom pi PTCR president le secretary pa in dang cho halulun ken dong se atemong bol ven ma dong le in sa in hang hon ina del man ji chen kana ting manu ven ta chi ma cha boy na om lo wa cho ko mo hin tun la nge dong khosong mi hon e to pi ke to ven he si ya cho mentally disturbed dong ki hi ji chen kong zao nom be na ji cho lung them he nom pon yung la ne request ji cha tam cha kong login in ka ki pa in question chung don but the referendum okay say he KZC standpoint so meeting hadat chika tapon hamasa achan
Kukizo Council in consultative meeting ke Kukizo Council no ya organization le tribe hozo si ko comment haulim na kinai na chen referendum hi akipodoin bola phai in principle in accept ki bolin ai wangin achi hading dan a mechanism a bolding dan adet ahun ti hocho ola Kukizo Council in ain sei koma ahin su tup dinga phatsai te at ki khena ahin hit meeting na chu Kukizo Council nuya organization ho le tribe ho bana chen SO group ho langa pangovin MLA langa para representative lang pangovin ito si kinap to na turo na sa referendum in principle apom ding ti hin ai le ito zo chen kangpupi free movement boina chen ahin laptan kangpupi langa deum lota in boina hongin salpa pasalhang ta chapa khanjong chinam inam ina manso talwen na kho he zengin ichata ke sai chen central government na kipat in AK Misra le joint director IB Rajesh Kamle chu lamka khung wen chi chawang chen kangpu pilanga kotu le kukin pi sada his apada representatives ang hongwen sipal le chandil lang le tingno pal le Herzol diribam langa kona zong representative hongwen rochen kisai khom na chen zong question bolin ek Misra chu newspaper donga elo media donga chen akimu in Amit Shahin governor pa koma kuki zote adinga union territory hi entertain ki bollo dinga heti hi akimu in hichi hi itana di ham government standpoint ipi ham ta cho kadolle ito tana in say doin eke administration central government to peta central government policy to manipur suke loading chiparle manipura kona UT kisiem do loading heti hi central government policy hi ati dota si chwa pada chu amo kam nge ya third party from kiza hello amo kam nge ya tu UT chu kipelo ding ati chan sei do hi sa chu iti dung zo ya chu referendum zam hi hong kin lot zeptan i approach zong khela ngai tan aji chu president rule hong ta aji chen khala khat ke kap tu mil he ke kap tu jing hong ki thai ta loading nidang banga kem na thalo jong chu public a ki choi le thai ta lo lampi khatong hinding hi manin referendum chu tool phata mancha phata hong hindi ham ti chu apoi mo na hi hong lien de satin ichi ya hi referendum tu hi hong ki seido ahin ahi wangin kangpu pilang boina ho mithi boina ho chung ki chai zoin holim ding referendum tu seiding akitile lamka chen jani donga chen boina kito keden Marine Police General Secretary ho pa chong ki su khap minong ro chen iti chen ki boi to tun chan ki boi to kiten ki sei khom nai lo referendum hi approve hi wangin iti bol ni ham ti ho chu detail ta Kukizo Council zong ka sei khom nai lo ti chen ne ding wa kan sei ente ki pa Kipa ome ku tinza. adang question mam Question hi participant jong do no mai thi in ai thi ham moral ta ole na down le to jong le chom khat nei na pi na lai di wa request kan bol pai pai hin ti tinza ole abanen pu hezang nang pat ni khan in la pi win lang jo pu Benjamin na sei to hi le me le te tam tha wang wa sa mu di jong hello ti wa cho he su ke hen ai le ep i bol an hi
determinable lam ai lo le abana hi gal bol ji a sm muding hi lo wale ipi bol le imu thei du ham ti chu pu he jang nin sei pi o up to 8 minutes. Say bang when ho issue hi mundanga state demand ho to ki bang lo hin adang ho chun on certain ground chu demand about it ho hi purely a genocide or ethnic cleansing ai ki bol hi ji ba chu hi chi ground pa chu hi chi issue pa chu ha ta hi national hian lang international is yong le issue chu leverage ball ngai hin achidinga chu avela chu repeat ka ball ke hin achidinga chu tuna hi KZC in referendum ti chu it's most welcoming ki pa me achital hana chu KZC in jong referendum ball ding chu koi pin hin hi chu movement hi ai lam kai deu ha chipa jong chu ki su chen hen lang achu ti le KZC in people's movement ki chi san in ai lam kai hon aji chu tu ta di dinga chu sei bang ma chu PR umeta chu a PR chia chu democratic movement pa chu strongly a ibol the na dewa chu civil society organization chun ai lam kai wa movement o chu momentum nei ta khat na hi ai pui lo wa hi le e ho chu na di lo chu ipija chu central government chu mai hlei ho agel kho jem ham number 1 population chu hinante ani na chu mai hlei hon mi pi ki phina bol te ngole ichi pa khu momentum nei ta bol chu achia chu chu central government in again kho chu achito manga chi ho chu mi pi movement pa hi strong ta in do the lang democratically a movement pa hi tan bol thei le han achi dinga chu ka sei chu ilam kai diu pa hi akit ilam kai ho chun to gon hi chi sa na hi asiam ngai chu hi chi to gon chu koi chu hoi lai pang ding ham koi chu pi bol ding ham koi chu ni pi sei ding ham ti pa chu hong ki chi ngai chu achia chu eso group ho chu pi pang ding ham MLA ho chu pi ti pan la ding ham chu ta ting le khang dong hon hoi lai chu pi ti pan la ding ham issue chu chu ka sei banga chu even international kisana chu issue hi ginga hi ta ja chu e chi pa chu ti leverage bol ding ham aji chu government pressure pi thei chu to hi government pressure pi thei ni bo chu it's ni chu phem la khat na hi public pressure through democratic form of agitation public pressure chun government hi a pressure thei chu public pressure khat ani na chu ibol thei kit diu chu international community and pressure pi thei chu hi chi te ni chu ahung chi to ni ni le tu nya hi ithil thu mu hi ai thei lo thil hi lo chu ji chu what we demand is purely under the Indian Constitution 239A a chu hi chi demand hi ibol va hi le that's within the ambit of the Indian Constitution hi chu achutia le chun tuna again ka say chu even national media ka say chu if you are saying union territory for the cookies is not possible then tell me you are disowning the Constitution of India gati chu first tell me you disown the Constitution of India ita chu challenge ke bol chu aja constitution chu disown ka bol na tia le first in chu say lang chu ta ting le territorial union territory na thu mi possible point ju nei shape in gati chu achidinga chu athupi chu how do we leverage our issues both national and international achidinga chu ilam kai du pa chu kichi ma support pot hen chu ta teng le chun aban ban chu hungum thei nan ti ka ti chu tu ta teng le chi thua he kangpok pi langa ko tu ho na sata in pa cha na ka pi in aji chu tu chung free movement chu kangpok pi lang hon tin le han an ting hi 11 issue hi imalowo hi ta chu chan pu lang hon nup ta ni mo nup ta nu mo kangpok pi lang hon tin le ha ka tin wa free movement chu a hi thei poi free movement na dingin ka issue hi solution masahen
Ichi solution chu tiang le free movement chu lo thei lo sai. Ichi solution masangin free movement chu thei pon te tia nupi tamta mi nu tamta ki sukha khangdong tamta ki sukha hin kho khat jong ipi ucho. Ichi hin kho khat ipi pau hin I movement hin na sata ai asu hat be cho. Achia chu salute to lalgo chin aman hin kho pi hi na sata hi chi movement hi asu hat be cho. Achia chu kang po pilang ho na sata ke ho le ke ho pa chat na ka ki pi we. Atam ta na sei hi chu chan pu lang hon hi chi gal hi ong ki pat na chu chan pul na hi win ipija chu tu na hi chi movement hi he phalo ta bang hin ko na mon am ti hi ke ho question ni cho aja chu chan pul lang wa tha ben hong ki tha pat ken wen lang public movement hen lang democratic movement hi jong le avela ke ja si ti la na ho headquarters lang cho kinin achu ta na nei pui zo lo di wala kang po pilang hong chon no to ke ja si office hong chu ke on patan lit na be tong acha chu hichi po na pa he inei jing kyo ngain hichi po na pa chu lam kai kichi ta nei po ma ikal so no ngai ti chu ka sei do no me ki pao me pu zang pu gin zan response na bol nom diong khanin izong le chong zo response na bol di tho na bol ding hin tin ai wa nang to a hi last question hin tan tin na nga dinga ji chu na buin ho zong me ke pin ye chun a chaina to a pu zang thu sei chu response na bol pi masang wani sei pi diu chu KZC hi ama hin lam kai diu tam tam pi noi na hin lam ve no hin lam kai za chom chom yan lang pi jong le kinet pi ta nei hin a hin la adel hi ting zo wa chu press briefing di chu GOI request dung win cancel nen bol ta win number 1 in number 2 in peace rally cheding chu HMO request ai ne ti win na hin nga san ki ta win athum na en tu nai cha zan hi la signature i za nam khat retract nen bol ki leo mi ram khat lu me tong khama in adin pi zo lu diu chi pi dinga pa nom ti zong hi question tam pi yong ka muin asia ka do helowin a phat lo na dinga ka do helowin hi na ho lam kai khat nei ji wa cho a pha zo ding na ta san now hi hin mi pin chi ho point thum ji ai ji a chu mi pi het dinga ep ne sei pi no mam ichi kan issue kan rise so ichi point thum ho chung chang tho ai pi ne sei pi I heading chu Kukizo Council ti hi try khat bo hilowin chipad le ke ja chi ti hi ong ki pan nai chai hen kum khat jong theng lai lo hin pi theng lo initial stage hi lai ji chen shortcomings chom akine da kasan kin jong ke mimal tan jong kapana in press conference cancel ho jong kapana in aji chu ke ading main item jong hin as a spokesperson adang ho din chun punat hi jong ke ading chu national media vela heading ibu now I hasat na ho sedo na opportunity ji chen iji opportunity chi kila amangsa tabangin kagelin mimal tan gong kapunan ay wangin collective decision ay ji chen ke ma mimal data na kalson thelo pangai dan ka sei the hin ay wangin committee hi pharle jiwa committee thulu na pa chu gp ngai ji chen lam kai hon phazoin te ati wa gel ji wa chu tison kilain tin pal organization khadai pan ting la
ngày đan chúng dấu thì ngày đó chỉ thấy pon chỉ thấy lâu ni giống lệ tấm dọn thu là lạ số ít đây lâu bên này giống lệ rồi ngày thì giống chỉ kia thêm một ngày in chỉ khá thì tệ really trong trang giống chân cái giống như mà tên really to continue bảo tệ tệ tiếng thì nó sẽ ta sẽ pa giống sẽ cái hiện ai vàng sẽ bằng chân decision to committee hi par lệ committee decision dong za cái chỉ là cái đấy gì cái rất sitting to drawback shortcoming thì cái hema man có một chuyện là mà đi cho ai tele pha cùng ni tabang anaki na chen central government ai khap na ho ama sa chung changa martless of William na central government in promise idalam kan bola khatta janga so buling lo hon ki he experience apo na cho central government to gin char lo ding he dan no cho ki he thom se ka sei uben ai wangin lam kai lam hon central ide itu mo cho ide man to central government ai piding je central government sei chengai how te ati je wa cho ita se ki chi cái hệ này trong các bên này mi pi họ nó lung trong anh này lungที่มันไหนcái dòng nào cái lung anh này cái lung kim lâu đan trong cái xây đó in ấy vàng in xây bằng chân collective decision nó không hiểu tiếng là organization khá hiểu tiếng là cho dù gì mi mà lung cái đó chỉ thấy lâu hiện as far as I observe committee trong central government nó have he done không hiện hết chuyện ta bên tuần vàng decision hi central government dong hi nang ta banga nasa ta lo ding jong ka king chan tunaya last meeting azong to ek minister ima kamai chang tawa UT na kipelo ding ati zong sa sei chi a sei do ita azi chan lam kai ho chairman ho secretary ho la dang ho zong abil amitamu hi se chan bila zawa amitamu hi ta azi chan central government ti dan zong chan nung ta ding zong ka king cha ta pon itu ni na hitale athum na tu changa signature retractable chung champa chu hetim yang kan sei nom che le PTC Party Tribe Council President pa hin threat vauna amu ja chu no mo sa ja chu chairman pa koma ka su ka kai chu nei la da open ta chu request about ja chikla do hin akila do wang chen ain cho ki hal thau thau in pon at om le jing lam kalang ho izawa pu he sang se dong chu ka don mon dong comment tin lam ka hi kang pu pi to ki balo na chu kang pu pi a chu nam khat pau khat tho ho nom kho mu chu chan pu lam ka chen pau tam pi tho ho kom kho mu win lung thim chom mi pil ngan lam ka le na president dong ke tin cái hi cái tình nhân khom là cho phải họ mà hạ sama man cái tu dòng hạ sama man Mizoram chief minister lui Mizoram thang à hong dòng chân lâm cả thu thế na chân tu dân pura vang cái tu ta vai họ mà hạ sama mong ati anh say đó dòng khát chơi này chứ ai gì nghen vai họ na hạ sen khát tai cái tu tai bol lẹ khát lăng nom lâu pa chơi sep lung dam hitam itila lang ano lung kimlo kitia chu ai chun hil ati upu hona se ai chun hil khui makhat ina chun kal khan ana piat mangkit aboya boyum ai ya chu ha sama man ki vai hom dan he ke je sinong nan ang ki sim do hen ipon cha ke wa common platform ding ke je ki sim wa nga anom lo group anom ket Hichi nom lo group ho hin tu tan ngeong zani tana isu long hin an hichi nom lo group ho hin so boy ke boy na om lo healing long chu boy na so violence na sata e osum ki ka zong ngom do tan lam kai ni in ki halin ke in zong atem ki bolin hichi chun din mana ja chu trust deficit hi alien ma main ai telo feel bang long chi ai telo feel ma cha su kil ki nei lo tu chung boy na
Richard Marlin Pui secretary pa chunga chilthong to ki sai ai telefin ima cha role kim nei ro wang ai te office chu ki bulu ki hal ki dis ta bang chu hi ja chu a dynamics chu mong in lung kham lang ko mu ven a solution ni jong a het ha sama main a zo mi lang chu rong chu chu mi le lang khan lang a mi zo zong kit mar zong kit adang ho chu sei no an abai da wen mar ho lung hol kit ngai mi zo lung hol ngai kit zo mi le chu mong mong am ho chu lung chim cho da ki koi da the chi ka long chu dynamics chom chom ma hen chi ja chu lam ka khalo ho de nga chu het pa ha sa leadership hi lam ka ere de ha sa ma main khadi sei le ei sanga pil zo thim zo ta banga ei don bud ding ei lo le sei ding ta ma ta mai je chen lam 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 la lam ka ya ka long wa vai thei ma jengin nei ha chen le chen nei pa sa ding hi ti ga bang hi ta bang situation la chu ki pang ham ki pang te hin hi jong hi tam ve pit chat ka mun ni ai wa nga chu lung halo ji hela imi le sa e gam na ma dinga ki pang te hin chita bang ma chulam kai dang ho dang chai tho ren si chu ki het thim ding en kan ti min na do na cha kain don bu kham wam ka hepon e chang so in seng tin se kha lom le e se le tan kain se ki the ki pai ki pau me pugin za a cover su ke nei bang chu lung thlai yong lung thlai lung de thim lo zong ding ta sa no men ai pi chu yong le nang hi banga na bui nunga jong nam na ngai lu zala angel ho na zala chla yan yong pi jong ke pa en ipi na sei no minute ni na sei no ma ai le to ai nang nang na po the ta en ti dan chu na bui ji chu na condition lung zu ya nana ki chol the en ji a chu mi pi te he na am mi pi te ko man sei pi no ma le minute pha na nei the wala ki pai ka se kalung chema khat choi le kangpu pilang ho ko tu le dang organization hon tuat pan la da no hi pa chat no mu ve ti se ka sei do no na ji chu ke holam kalang ho he ito ka sei tang dynamics to ma ji chun ha sa in challenges tam pi ka nei even tu din mana he ko tu ho kangpu pi ho in no inspiration ji a he kal ka son ham mu he chu to an heaven lang no he kan veton wa no ho panan la ting wa kyong ka thau hong no ma ta chu hong ki recharge ri hi ji chan lung thalo in panung la to win lang nai to khom to dingu khat khat hi ong niam ti la ikitop kang to di kita sot to jing dingu ti chu hai mir hi win lang gam tum itu pu imu to ka he panila dingu government in na pipu nga ti chu om ho na to hin ai pi lo ding ma ozong ma hin ai wa nga lung thalo wa ai pan to jing diu asi chu Indians freedom movement lai zong chen India mi te hin British ko ma cham that na freedom thom ma zong chen pen nom po ka pi lo de ti chita bang ma chu to zong hi government pi po nge ti zong le democratic rights ni win we have the right to self determination ai ti chen ekemi sanang to na sayin government policy to UT feeding loading ti chu jong le nang ho in ki philna elo le protest elo demand na bolo to right na neijing we ti jong cha say in ti parle a say ki jong chu talks ki kha a hipon talks will continue atin chi ya chu a window here completely close ang hi ti pon jong le ama jong cha chunglanga union home minister ho insane ati chu an say wa hi je chen lung ha na ni jong ka gelpon ya sanga chu ha pan same ding ti chu ka gelin referendum ha bolutin chawala dang democratic protest bolna dan tam pion men he cho zo si chu idea nei ho share khamutin ichi hi bolen effective penite ti idea nei ho hi iki ho tu wa iki ta chot tu wa ipan khom dingo he ti chu kan vai ha no me ka ki pa
Thank you Pugin za dam selen lang nang na chunga lungthim phalo gel ho jong pathina lungthim nei sentin to apanen peace ta nang len in sung mi hin na to kompilam kai ho change dam sel jingun ti chu khen vai la na hi Ola ke jong kain wa falai leng tam pi ka nei je chen loka ta ang oh na bon che ka ben mang pa bo. thank you abanen pumin lun nom na la video in onen lang pumin lun pugin za chu condition lungzu ya themkhat space ka pi je be in a het them pi wa tu chan nei nom pi je un ki pa omen aba nai tu pumin lun ka do nom chu hi le azoting le audience on jong question nei nom ba len nei na bin tin phat in ki penan ten ti ma sanga ken ka do nom chu hi le tu ai hi nge discussion in aban ba na hin sei su ho chu hi chan ho chu event na hi le tu ai khat be hi adong su to bang hi ta wai hoi la ya kuna chi ti ki pat ki dham ni kha khat chilai zoom meeting a chun Dr. Shailen chun referendum chung chang thu jong hi aman nong cha support nen hong le delhi a next week le ki howa ka chi ding in khong thun lang le ke ho jong decision ka la di wi ti chu assurance a bolen hi chu hi in to a hi ko tu te ma ba na hi pi plan ne yo ba mai lo le ti chi be ding ham ti hi chỉ hi to banga pan la hoi lai muna ki tha pat ding ti na gelo kam ti mi pi han in sei pi wo ki tha pat ding Halloween tu masang that March don't just can remembrance ni achu Sadar Hills adinga ku kizo nammi pi tezo se chu chini kho achu nam pi kyo kom na yong anakine tha ni che achu nam pi declaration point gate zen anna kinejin icho hi tu a ban ai kin zui to pe a hin akisei pi pen chu le nam pin kilung to ta separate administration ti a UT with legislature hichi central government koma ithu mu he mol so to ka siwa ki chol nga lo ding bol thaisun ki bola kilung khat ta pan ki la khom jing zeng ding hi ti kilol na hi tu chan ya hi ku tu in jong ki zui jingin to gun tam ta jong akine jingin hichi to kilhona chu hichi kilol na ji a chu tu masanga March 8 ni kho a central government order dungzuya national highway of free movement chitengle MST basa mere tenom ta to theidin normalcy omtai ti jo central government in proof good path so nasata anakitinga ichu ipiza kitingham ti le public declaration chitengle KZC meetinga approve kila KZC injong hichi tinla thwa kitingde ati to kelona su ilung khanna wet sa na gamle nam ngai lu na jala chu anakiting hin ko tu makai na chu nume tam ta ong ki sukhain pasal tam ta ong ki sukhan tu ge ya jandam lo hospital gahati ka poi chiteng le Dimapur referral hospital ka poi Kangpopi mission hospital ahin civil ahin iti aso jandam lo la hi tam ta au men chiteng go lang it lai ta khat go thang sing sin in jong ahin ku ana chan lo ahin kichi hi kikinga lo ding ahin ahin tu chunga hi neo khat ka sei theng nom khat aumen mi tam ta ahin so pi lal go thang sing sit long dam sa chu koi jing ding ti a lungput lungyal ne yong su tam ta uma hi ahin icha ki ve chu hi le alung i koi mana chu i bol good ai lo le i demand chuteng le i movement pa chu hat chum de be set nin akigel pon aji chu Kangpopi district de hi mok jong kinai lo hin chuteng le imalam jo si a chu medical facility ai sa sam na len ta uma hin Kangpopi district cha enge nampi ki ho khom na a chu discuss ke bol khom na a chu lungel za chum chu sei na ve along in national highway akoya
phát tất cha tô pia hi ding ti lung put ai lo le suggestion bol long so omin a hin akigel pen chu hi chi alung dam sa hi ki vui do zong le hi chi ki phin na pa nampi declaration ukizo chate political demand hi mul so hi to ka sia kagam sungwa normal si alo la force ta a peace government in initiate about hello ding chuten la kagal mi te ei that wa chuten la ka ko ka veng hal thau in no do wa hi chi ho hin nom ta ka gam sungu hi chi political solution kamu lowle azo thelo di ti akilon an kila pa hi tu san gen yo akichi zom jing pi in ting jong ki ting kit ding a hin aban government atem han bol long le thi chan gya ki ting kit ding a hin chuteng le separate administration pa hi enge hi chi political dialogue ang chi to kilona hi chi political dialogue through a chi di in political solution pa hi a hin mipi movement pa hi sadar hills awang hi kangpu pi district awang hi ruchan gen mipi movement pakistan akisu hing zingin to gun thil gun jong tam ta akinei zingin hi cha ka ga sei nom khat hi utu hi het ma bangun mi tam ta in national highway a utu get aumin utu in sum anejin hi cha hi mazo sining sena ki mangcha ti concept hi mi pi tam ta ane hi ahin hi cha kasu thiang nom khat hi utu in henge utu checkpoint ti ho nu te duty sun jana ki pu sa gari chile wale ki check sa iho mi phai chama phai thagu ai lo wala gari hong to ai mu ji a iho kangpu pi district sunga kumtalo ho hi tam ta na ki hu do a hi chuteng le igal mi teo jong ita ja tam ta hilaya chu na ki check hi ichi chu ku tu checkpoint hai bowin utun sum ki dong lo a hi ya su ku tu hin bowling tam ta to gun tam ta akinei wa nga hin ichi financial stability alo la financial resources hi akinei pon tun sange hin utu hin public ajong sumaki dong pon ichi ji hin gen the ha san tam ta ake to in ahin sumla pai ji a to ding to lo ding wang a hi pon sum hi jong tu chan ge a bon financial resources residual is income hi jong le patin lung se na gamle nam ngai lu na za la ahung ki pedo alo le hicha mangu hicha mangu ti hin ne in to so no wa jinga anonymous ti di tantin amina sei do thailo mi tam ta hi i so za la tu chan ge hi na hi olo la kin tong hin mabana ki tong zom jing ding a hi je a hi ai thaya hi le kangpo pi district wang chu ka got bet no a hi tan pama ko na city outside na ko na so pi cookie jo chate hol sadar hills a kotu makai na a movement hi mipi movement pa hi apar sa hat jing han machal jing han kilung khat han iti wa hi le tulai sumom lo le to ding tam ta ki tong do ji lo hi je in financial support jong ka ngai chawin yo wang chun thaselo wa lam kai chun na ka to jing jing ding wa hi in tu le tu hin kotu hin volunteer ho jong kotu defense makai nan abi bi san sizing aki bolin chuteng le isam sa ho jong abi bi chan ama ho discretionary administration noya hoitan sizing aki bolwin gamgi wang border wang ai lo wa hi le buffer zone wang akida da pon da jong ki da la lo ding a hin hichi igamgiu igamu inchi khat jong hi gal mi te an la lo na dinga separate administration imu ka siwa tin le ha thu a nasata pan kila zom jing ding a hi ti yong hi tunia kan sei do nomin ichi to kilhona hi mabana pr sung hi jeng jong le bolding a kilo
ki phin na dinga kilom ai lo wale separate administration movement central government in nasata a attention and pe the na dinga hilanga to ding tham ding ai lo le protest ep hile ki chalo wa ka bol jing jing diu i yong hi ke ho ka kilo na he ti yong chu ka phun do ki no mena he ki ba me pu min lun ki chi seleng ki sun pi no ma jing be ma ba na zong lo ring jing ben lang hat jing ben to a hi concluding remarks nei CP masang ben audience so akona question do num ma hi le pat chom hat ka hong te referendum chung chang thu hi zong le any topic guest speaker ni nei na la win pu min lun le pu pau za khu ama ni hi audience on EP topic izong le do nom ne yo ai le phat nen kila the yo hi che Q&A kan do the dam gen na video en ono kom na savala sangkol ka cha lo cho ho ai na koi na do no na min ten sei ta na na in do ngol le albert ka he lam kai ho ko ma ka ga do nom khat chu hi le a koi pen hi yang le na 22nd March le Supreme Court Judge Group hung di thu akisayin ahung wa hi le IDP camp ho ai lo wa le relief center dang dang cho a visit mai thi wa hi in amon an sei hi government le adang hon jang an la mai thi o hi na je chu sila pala Supreme Court Judge hi je wa chu ya chu IDP ho hi ki ho piu hi na mai lo wa he le am ho representative a thu sei ding ho hi train I bol wa pa he lo ham ti pat a hi in ani na chen zo suggestion tabang question tabang ka hin chat box ka hin do mi piong hi lam kai ho hin khat sakhat le khat ve ham ai lo wa le hap tani hap thum le khat ve ham be hi presidency na jang hin tin society ti ho hi thei da ham ti chu ni he kan sei nom da kan do nom chu okay alba pu min lun please response question to refresh in boleng lam kai ho hin khasi le khat vvb public briefing bol hen lang movement progress report ti ho vel hi bol able pi the le dei sa hi ti he hi chi khat hi chu hi le 22 that is already the Supreme Court judge so yung vil dio chi chu to hi number 1 na chen don but masaleng na hi chi leaders chuteng la public hi chi ki ka a hi gap hi abula pana an jin hin kyong ka ho lim na si a hi gap sa lo ding a hi lam kai le mi pi ki ka a hi trust deficit teng le mi pi hi lamwa ya su na ding a hi lo hi to question an do pa chu do thei ta he hi chi a hi ila wa hi ikilung khat ji le wang wa ama chal thei ji lo nei hi chi ai tuni ko ai he nge ko tu yong so akela same mi pi ko ma brief apart sa ki bol ji lo yong tam ta au me ain hi cha ka ga sei num khat hi tu din muna hi yo political platform dinga ku ki zo council inei ta je wa hi ichi regional body ho hin ichi public la progress ka ga sei diu hi pa kilom be set lo dana kala hi ai the ya hi le
political demand chung cha hi KZC in public nga khat ve report pe the hen lang kichi ta in ain regional like kangpo pi district nga ku tu in tasi khapoi hapta si khapoi mi pi het thei dingin hi chi kiso do ji hen lang tu in yo kangpo pi district context movement ha the na dinga plan hi chi aki gungin mi pin hi ti a pan na la ding wa hi tu chan gen hizat aki hong ki bolin hi chan ge hin government attention aki changin ti progress report wang hi hapta si tabang hin wang ki pe theile mi pi to lamkai ki ka hin miscommunication ge loading hi chi chun kilung khat na ki pum khat na wang chu an so no ding in ka ki ne min political demand chung chang pa hi lawang platform ini ta je we hin kz si hin after every 1 week ai lo le 2 weeks ka hapoi ichi alo lo 1 month zo be le mi pi he thei dingin tun center government ko ma hi che ki seyin center government in hi chan ge hi address e bol pe win tun mi pin i movement hi hiti a he aban isal be ki duty report wang hi pejin thei le kilung khat nau teng le i movement ma chalin te ti hi ke ngai da na he ki pau me pu min lun abana question dong nom nam na lai wam in zo question number 2 kan don bu hi lai na oh Supreme Court na judge hi tu chung hi akhat ve chan na hi talo a hin ning kuma yong zo khat ve ahong u bin churchan purong che vin yo sadar hil song ahong u bin isa jong chun IDP ho akimu pi sangu wa hin DC conference hola kutu makai na sun anaki kimu pi in memorandum no anaki pin pai ta in itu simusu anaki sei ahin ama hon jong adi affect pas hoi ta ahet saw ahin Supreme Court judge so ahin ichi ama hon ade pen hi IDP ho la ko na affect adi pa alo la amita ata sata ato thusim chu angai num jiu ahin isi to kelana chu ningkuma ahung wa yong chu ni phabi me kihila arrange ki bola oi ta brief bolo mit long tuma brief bolo wa ji tho ayong memorandum no na kipi ahin tu chan ge wang hin ipiha positive outcome chet wang hi mina mu thein wang aum pun ain ama ho record nin wang itu simu adi pa wang so ko 2 minute kana pilut khawin tu chung 22nd March ahung di upa jong hin neglect the ai poi ai ta welcome itu simu tutenle i political demand tutenle igente ha sanau tu na pau ethnic cleansing majority hon e bolwa separate hi pau yong hi ai ta atu sim avela ai cho amasa hung ho chung kitalo ding in atha hung diu hi amo yong se het sa kin angai ti chu e ngai da na he til khat ka ga et be no ma mena tu a 22 à nya ding go he ta che article khat ka ga sim be a hi en NDTV te in am ho report dana hi legal aid clinic se muntu ma ki hong ding a hi en Imphal East Imphal West le Ukhrul district Imphal East le West chu le thei te a hi en amoyong chu tu a boina hi involve party hi win hi wanga ei ho churchan pur jang ala ala o kangpo pi mundang dang a boy ho umna district ignore bolwa ukhru la boy lo langa hi pidinga open legal aid clinic si open a bol bo ham ti jang he re si bol thei ule padam ga ti he a good suggestion is yong chu ahong te ngale hoi ta ji tho complain bol ngai mo ko ma welcome is a chai tam ki pau me pu min lun na nen don but chu pu pau za khup nom na lai le kat be
pu pau zu khu men la ya zo ai sei pen pu gin zai no sei pen clearly reject a ball now chung to ai nang ipi ngai tan nei nang chu ting le del hi situation nang update nen bol ko pu pau zu khu cái đó thì lâu hello na za thei tam hình sai ta an zo ai sei jing pen directly the orienta reject ki accept thei lo ding hi demand pen ti jeng hi sem mote nang ipi ngai dan nei am chi ai anh nghe các kiểu bây giờ chỉ question này thôi chứ centerin anh mà hi lấy bộ no no anom lo sa sa ka ki thum hi en anom lo an lo di chu het sa hen na a hen anom poi te ai to thimon hai the lo di he ya chu I thum pa ho I ho ka la iki hau to phonu wa ki ta tai pan phonu wa hi le mu mo om poi constitution ayong ki chi ta ki ji he na article 3 ayong ki ji in iput mu mo mala state jo imu the na la yo he tu din mona chuban state iti lo lai thu hi in iti chu ut chu mu da du ham henge history awang chu ut adingen gale tolo me ti chu ki ra khalo mai the he jong na chu political aspiration hi in article 239 now ki mu chule legitimize ka ti in article 3 a khu ki mu he he cho yo si jo article 3 hana bon che ka hob so ke hi in gam khat gam ni yong kilat khom to a ala gam khat se yong cho ke khat kat la thaya yam khat ki sem the political entity khat state ham ap ham ut ham ala different form of or any form of political entities ki sem the hi ya chu center in asiding aki sei he hi cho po wa hi ilha wa center mu po benate atitan thip ta de itiu le wang aton so na ku ki te chu ki tholo de he ki tholo de he e cho cho I man ge po te e ke misra ka noi si na a he de pon I man jong la de po de ma thu sei he postman da bang ai bo we center in seo te la se bolo te la bol me he postman delivery service bol me he an aman I pi dio jong he pon center in se sa me ten te center jong constitution mo hi poi ji chun lung ne o he lu te lai hong pang si sin jong khaleni ko ma seo tin hi chi imu thau thila hi ti ni ho chi online meeting ki chai sa po te mi pi te educate e bolo nga jin mi pi sensitize e bolo anga yen he kum soma sang hi ti hin an bol lew han public consultation anum han lang online cho anum pon consultation e bolo hi ti vin thing noi hon jong som zo wa pan mi pi an ngai cha han lang hi ti hin consultation an jing pe le hi te lo di hi ve lamkai so ho ka noi sin le ka za mo na hi pon so lamkai ho zo ipi to chi virtual meeting ho ti talo print media jong interview boarding nom lo an hi win he tu ai veto print media an not lo mala la to chi hi virtual meeting e pham media team hon hitabang ho he beham more real than the reals ativen ata ba heta jo virtual meeting ho he ai jo ho bon hi hong ki pido wa meeting ho zo sia hong pang thei tau jo so lam kai ho le thing noi lam kai ho he mi pi angai cha nau ki lang mong ta jo ama ho hana a hi mu thei mai thei jo ewa tu e ho e context wa he mu dinga lo hi chu mu thei ne dinga chu SOO ki ti hi ki extend ta to hi che be mi pi ki dong hai ta extend la hilo ai langa government a ki chat pen mi pi democracy demo ho cha ki chat pha na a hong ki so sang go ting le centerin aman cha ki ja
ente thip ki gut je cho mi pi idip ma ki hai ji nom ki saji lo cho he ji chun public CSO representative SO hi keng li ama hon asai le ba lung thu thuma ti jiwin pidi ta hethena ko ki jamo cái ra cho cô mình sẽ tận chia sẻ lung thu lung thu thuma ti jiwin ega bena hele SOON CSO hi overshadow bodo do jo lung thu thuma ki ti ding le akeng athuma hi hat chi ding ki bang chana hat ding tin he jo khat a hat lawa hele songkol chu kenen tin bel ke le thata beta ato ache ke je si aung hat do go na hele SON acha le a hat lo tin na jela songkol kyang khat chi hilo piu jela e achu ASOO alola ke je chile SOO jen EP tabang relationship anei thon ham amani ke ka chu iti kheu thanam ka hepon a hen ke ma mi tham vet na denga wang chu songkol kyang ni chu a hi pui alola kyang thun chu representative for SO ho le KZC a hi po ve ka ti nom he kha chu overshadow ki bolin kha chu suppressor ki boljing ke en he he a hi so thun jo si sanga hat jodi chu mi pi he mi pi hi ake ha do nge ya hele we have to debunk what ake Misra has said na zo na se thi be sa do Misra he mi pi hoi din pha no te mi pi hoi din pha no he ke so hon jong mun chum choma city branch ho Delhi se hellowen adang city branch ho na chewa ham kham ku ki cha te ho zo se ki tho khom hitin mi pi til dau te ki chat angai pui thu ta hi phana inam ki le na ding hi phot le ilam kai ho bin jong madi ponte i sei ngam lo i bol ngam lo thu ta i ta ngam lo jiwa ilam kai ho hi i ma cha sei lo a mo hi in ama ho nam ngai lu hi na het them ma mau he ading ngam abol ngam pa hi toy i dei cha no he ju ka sei nom hi in a sei na chu SAA in the form of YouTube or even statehood jong momo a hipoi secessionist a hipon within the framework of the Constitution of India imacha boy lo hi a boy chu e ho internet issue hi in echi internet issue chu a hoi thei pen pen na dinga a chi thene ding tu a referendum in ei pau igon pau hi e ho internet issue a biggest issue challenge and a leadership void pa hi is jo fil born ding in referendum jo mango hitin e demand pau which pen ham le mi pino me nom lam es tinan wang chun ke manda theile ka ti he ka ki pa e ki pau me propose khu to he teng lang jong he tan job phat le to hi guest speaker ni lai ben amani in concluding remarks ACP nin chima sang jep tun pumul min thang ama hi to referendum chung thulai ama expert khat he in ye chona man mi pi te ne chi to ni la discussion record ki bol he in public platform ho ang ki koi in ji pi te a he them lo tam pi ning jong ta san omen ama ne them tin ni ojun pu mul min thang aman phat la pi lo phan te Hello. loud and clear Referendum thua expert nei ti in expert wang sa kahi point na yang le mo an ne khat social media dung hoa chule dang dang hoa thil ki mu ho ne khat misinformation atama tam hin referendum chung changa he clarification ne khat tabang mizo se ga he thei dinga ga ki pi thei le phadiham ti ak gel he in misinformation number 1 jo hoilanga ko na ho in jong thu hi za ji u ham Ministry of Home Affairs in referendum conduct boarding at the ti ta bangkhat ei pa wa se ki sun hele khat wa che ma ka sim do hin na chung jo di point chi jo he the mo hiten aban ki na misinformation number 2 cho hi ai le
mi pi hi lungdong a hi in ballot ta bang khat WhatsApp ma ja ki forward le hoi lai vote ka pi ham online na ka pi ham ilo le hoi lai sign ka kai dham ipi ham ti ho thu me hin cho chi he diu khat cho sample hi na like it's an mi pi ga he thing as idea hi lo le referendum ballot chu it bang hi dham ti a chu mo mean image file khat ga mana mi hi che referendum to awareness ki bol na ji ki mang hi in cho ho chu referendum hong ki bola vote pi ding hong hi teng le chun ne he chu ke du hi in aki sei banga referendum chu chi tha ding hi ai le chun koi pen CSO hi lo le koi pen organization in initiative han la dam choyong chu aki chi hi lai nyong la ai la pen chun public awareness chu le aku ko ayong training ho hung ding polling booth ma yong hung ki set up ding international hi lang national level ang observers tam pi hung ki ko ding cho chu hung hi ding hin na he diu chu hi in apart hung lun teng le chun he tho in tu pe na like koi ma vote pi ding yong hilo koi ma in signature kaya hoi lai ballot pi ding ima cha thu hi en a thu bo chu ki pan pan hin referendum hi option khat hi thein ti e ho movement na e ga ki thu pi thei dio ti a cho thu bo chu ki sei pan pan hin ho na thu ga ki sei yong hi i chen ngi pha sa ji win chi pa chu ki sei ya en cho legality chu le dang dang chung chang chung zo bin neo khat ka sei ta en referendum thu a hi he diu khat chu referendum ki ti illegal hi po na constitution chun legal hay ong tipon illegal hay ong tipo it's silent ima cha referendum chung thu ase po ye cholo referendum e ho ke hi puin midang dangin nong ana bol sa in government ni no ma ta inong referendum hi organize na bol sa hi in chi chu hi in I he diu khat cho lungim na ding ima ong po in e ho ga ki su ki cha tu na ding hi lo wa hele lamkai ho ga noisy na ding hi lo la ga ki dem tu na ding awang e ho ka misinformation tam pi mai thai ni jong le mi pin hi thei chana cho zo thu hoi mo ta san po hi tin na apart hong hi bowling hong hi ting le ilam kai ho win hin gong to un tin ma ho in hin sei to win tin mi pin mi zo se het thei dinga hungum tho ding he cho he chi chu hi in man kina ne khat ka sei nom cho society leadership thu hi ha se win ke ka het thei be se po na e ho society leadership hi thing pe na ki se le ipi hi las na ipi hi boina ha mo ka he po in yong le hi thea hele te ka khana society a leadership hello le society movement dei mo na oma hele lungel thei dom hello la dang si yong to khoma problem i ma identify bola solution on propose bol thei na le kha sunu hitin solution i mang propose bol hitin ma ken hi group ka support ni la hi chalam kai ka support ni ma ka support ni ka tin thu hi poi e hoi ga to khoma lungel sei khoma chule khale khat idea ga ki share to kisot to sanga he ilung han na oma hele kisot lu pai chibo hi lung wa jin chi hi khan to thelo we hen i changwa hi hanu min na i ki tho khom thei po we hoi i bon wa i changwa ha che win chi pa hi neu khat i pi zi ham yong ka he poin ayang le chi pa hi neu khat hoi ta sei to thei ha le sei to hitin na lai lo na ho wai lo wala aki sei bang alam kai ho chung hi han lang i movement chung wa lung lai lo na ho zo se tam pi omen i cho zo si yong ki sei to mo hi pon bol to mo hi poin aban kina ka sei nom ki cho hi ai le nang ho vet dinga wang amun langa ho vet dinga wang e nang ho lung gela he movement hi macha i chen gi ham hi lo le i macha ki hi poi ti ang nengel mai the hin ki wang outside external perspective ma kamu do lai tu ni chen ge min e vote hu thelo wa e vote thip thelo wa le chun wang movement wang chi ka ti ke wang hin ke mu do la ka sei he na ke mu do la thilum chon ho ta ka government chon bowling do ki bowling e ho nong e ki phinding do lo je ho kin hin i ball jing wa chi jing pau he ke wang ka pa chom mo koi hi lam kai ho hi mi pin hi wan bon wa ka pa chom mo win hi ti hi ball jing thei wa hi le ke lung ge la he koin ka pi lo the ti yong le ke wang chi thu pi ka se po ye aji chu ka gam hi chu la kin kachi adel hi demand ka bol hi lo ka gam hi ka gam sung chu kin nang ko ma ka thu myong hi lo pi chu ka gam chu recognize ni bol pi inti agi sei hi bo chu kani sa hi bo chu ke ya chu chu ho chu hi na chu ho ji a hi kin nong hoi ta ka gel ji teng le ka ha pa che koi lang hi lang lam ka lang hen khang pu pi lang yong ka ha pa che ki tho ne thei thing ki tho khom kin tin ka sei sao nom poin
referendum thua ka sei ho chu neu khat adi sana YouTube langa ko na hi hen WhatsApp channel admin ho ko ma ka ga nge nom na cho hi le na channel ho hi lo wa hele nang ho platform dung ho referendum thua misinformation ho ima ting le hin lung sei tan hi thei sana control bol win na thu yong ki chi point iti lampanga implement hung ki bowling iti yong ima cha thu lo lai he mo hi chi idea explore bolu hi te ki tia ki hulim na bo na lai nei hon 1 2 3 4 5 chi lo wa wana kona number 9 i phaji ting lo hi boizi win chi ji a cho idea bo explore ki bol hin tu tu dia cho aki sei bang referendum definition ho ima focus i bol na lai dio i bol na lai dio hin to as a referendum definition a focus chai lo lai hon number 10 langa i chu ting lo chun ikikawa miscommunication chule confusion ma hungum zi hin cho che he the moi ten nang ho WhatsApp channel admin ho le YouTubers ho ka ga nge nom na cho hi le a hi the chana misinformation ho prevent ha bo lo ten na chule ke nong neu khat achai na ka ga sei nom ki cho e ho nam pi sunga ke ma mu do la 1948 cho hi in ibon wa tribes ho se organization na hungum khom na Kuki National Assembly cho 1948 ma jo hung ke tan 1948 ako na chu 2024 ke chu tribe zo se tum che him ki pu he henge ku ki ju mi zo si hi ve ki ti ve hi wa ho pau tho ho bo ku ki ai na be tawen adang hoi be lo hi tan to ai khonu sanga he gal je ai ku ki zo council a hing be o hi tan ki wang ka ha support he ji after so many years of divisions and after so many years of idin khom thei lo now to ai ku ki zo council ta hing din khom thei o hin ji ai ke hin ke lung ge la he thế chân nào mà họ làm cái họ kỹ thuật bị thế chân kỹ thuật bị uy tín cho nên họ society à làm cái hi yong nôm lo hi là hi society đang vào họ hiện làm cái họ nôm nôm sama thế thì họ mi sẽ hạ ta mi chin hạ ta mi bôi tệ hi vậy na coi làm cái đi ngang hạ hạ hi gì à coi hi và làm cái rồi sẽ cái vang thép môn họ yong cho cái chỉ nó cái bụi na yong lệ làm cái phật phật cho tụi đi à đi ngang cái vang kỹ thuật bị uy tín so này thế cái gì akoi pen chom lam ka yong chu ni dong leo chun ka hepoi ka ti de he na yong le lam kai ho zaw tin ki tho kho mai tin lam kai ho se nga yo tin chu le lam kai hoi nong mi pi ho ni zo hep hi win ke ho yong ka pan da the chuna ka pan diu hi en na hoi nong nam na ngai lu nu wa mi pi na ngai lu nu wa na to phatisa na to wa le ni khat le chun nang ho ding ayong ki pan na len ta hung hi ding chan len ta na nei du he ti chun ki het du hi en aban kina kaka sigit non chahi kina hele ai sunguwa e ho society sunga hetna nei mi ho ma hi puin na chine them na yong mi za chom chom nei so kem nei wangan angol cha cha bo hi nam ngai lu ta bang hi ngum do zi win hi cho hoi nga do hi tin hi the ya hele ka ching e ti a hele nam pi ding ang chi na chu to ngai hi ni la go yong to ding chi la thep ne yong to ding hi i bon ve ki tho khom ki no hi tin pan khom ki no ta ka ti ki pa Pao me pu min thang don pat nong he anage sang tim tan achai ne ke ya pu min lun achai ne ke ya nam mi pi te message na bol nom ai le minute pum militly na nei the concluding remarks pu min lun gs code 2 your message sir your message ipa me tu ni la discussion ni bol chu alo ling mama ka sa in ten le kaloi tu ni la speaker a panga kaloi ho zo se jong ngai no bom ta ten la kitil ho na thei ta sei do so ke jovin in na sai na mi pi ko ma team na taw na ka nei nom chu nam mi pi te ho ilung neo lo dio ikilung khat dingo chuteng le lamkai hi dem hilovin abol khil ai lo le ilung lai lo na o ma la personally phone number ho lo hitin idi chun contact mo hitin lamkai pu hi chalai pa hiti lamzo in ki bol lo ho yin ti zo hi advice bol lo hitin social media ho ichi ko tu lamkai ho itlf lamkai ku kin pi lamkai any xyz lamkai hon
hiti hin a bol win ti akisi si tu pa hi inga dingo win jong team na kanei ki no min hi chi sanga chun personal a ki ho pi zo hitin advice pe tin til kho le hen inam sungu masal zon tin ikiloi khom naw a hat na ung zon ti ti yong hi ppt ho team na kanei no min tel assign ne kejin Southern Hills context adingin ppt ho Southern Hills context akatiam ai wanga kan team ho hi ukizo nammi pite zo si dinga kan team nom na so Southern Hills si het ma bangwin buffer zone hi chi border hi having asawa saw hin no tingka ya pana kangsu hung win le ma khong hi te kun hin kai zo win tetela gamgi phai area phai leng hi te chun thingsa hi te chun kai kin win okrul lang chan thoba lang hi chun abona boundary zo si hi to phau hi hichiki veng hi a sale zengin isam saw ho jong alilin I volunteer ho jong alilin chuteng le hilanga agong tu ma ke ho jong kaliluvin ichi chun tawna chuteng le thala jung hian lang lungthima suggestion idea hi jong le nasata a mun tina kuki zo nammi pi te zo si hin Southern Hills adinga jong atum ba attention na hin pe wa I movement hi thadai lo wa Southern Hills mi pi te yong thadai lo wa iti asunin ki khozing wa tutela ki thopi na thei chana nin ki thopi wa igam ida hla no ho jong patta cha inung lo wa tuteng le I movement jong hi nasata a ki hon jong bol thei chana government attention draw na dinga hi kan bol jom jing pe zo na dingu win ukizo nami pi te zo se enga I malam zo sha team na le taw na le ngai cha chain ke jin kan ne jin pathenin ukizo nami pi te zo se pi jong han la separate administration imu ka win kilung khatan pan la khom jing din kan ti mo he ka ke pa pa me pumin lun hapon tho te in thuman tam ta honi cp win ki hon information to ana message song chu nammi pi te mu thei su ke ding in hen ko yowin kating eng tauna jong ke tu jing within hat jing within pathene ne yum pi jing ta hen ka ke pa we ki pa me dam se lu te dam selo te